Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP haka kendai trik naitung kala ai khuble bat pediang sngoba ya ka jing pen scam jong ka sarkar jala ban persha jor ya ka jingti uranium ha Meghalaya da ka bapen pau ba ka parti kelabat ya ka ju nongrim menta la bun phau trigisnam u president ke HSPDP uba KP Pangniang ulaong ba ka jing persha jong ka seng ya ka jingti uranium kelas sedang laduk kino ngelam beningkong jongka bat ya kabala beteng ban pensngo syaki sarkar ki bebut kum kaseng nakapor syakapor ngimla ban len bangila yang persyak jor ya kajingti uranium ha kejela kani kelas sedang laduk kino ngelam bala rim jongi kata kum ulid ba hoping stone ning do uba krenting ban persyak jor ya kajingti uranium ha kejela ong uba Pangniang Ulapan ken mau baka seng kala IT ru ya kajing tho halor kini kaman syaka sarkar barim balaya lam da ka Congress. Ngakwa ban pen ken mau syaphi baha ubenai nailar arjar khaten rio hapo kajing alam jong Dr. Mukul Sangma kum umintri rangba ngila IT kajing tho ka bakha du jongi halor kini kaman ulaong. Habak daw ya kajing kren badang shen jong umintri rangba kajela u Konrad ki Sangma uba Pangniang ulapan pau ya kajing kermen baka ni ka sarkar bamentaru kan penne ya ka ju kanongrim Yikermen ru baka ni ka sarkar bamenta hapo kajing alam jo mintri rangba Konrad ki Sangma kan yang bet ha ka ju karai ngalayo I hakilat pathai kubor ba umintri rangba ula kren shai bahkan amdan shu kanu kajing kren ha ka baya debat uranium ha Meghalaya ong u president ke HSPDP ula ai khublei ru ya kanongrim jo ka sarkar da ka baong kala ay kajing syai ka bakong san bha syakipat ba ngisngau scam shibun bat sa shisien ngi ay khublei ya umintri rangba ka jela halor ka rai ba scam bat babiang por jong u ngi kwa ru ban pentip shabaro kinong shong shnong ka jela ba ka sarkar kamdan jingtmu halor ka kamti uranium ula benram madu ya kajing bersih te kajing kan mau jungi ya kan ka isu kolong ba hadu kasem arjar kan riu aku tu por random kan ke MUA2 government po kajing lam jungu Dr. Mukul Sangma tigidon hang ni ki memorandum bangis jubu memorandum bai hak sarkar nakapor syakapor te hang ni tang ban kan mau bahaya ki tinggal enti jongi kan ke kam hakate ka sarkar jong Dr. Mukul Sangma haka arbu sautrik yung agos haka arjar kan riu mo arjar kan riu karon hane ka tin mau haki ni ki magazine no ka ko nandu ka sai ba ka sarkar Meghalaya kala revoke sendon ya ka land deal bat ka UCIL la revoke bakanam don shu kanu ka activity kanam don shu kanu ka pre mining activity na ka bentau uranium hang tai ha southwest Khasi Hills la ka pandai han lumya siat na hanong ba jenrin bakanu ka jaka bat ka state kala penput no chi sendon hagwede bat kini ke isu jong uranium apo ke jela ke jungi ti ni nakaliang jong ka parti na duk to kapor ngilas mau bakal along kawin ni ke achievement baka parti ke yeng bat ke sarkaru kala pedian ting isu i hang ni kisingi pada kirang don ese ke jin sedang ban ya kren biang ya kan ke isu ten ni penpau ke sumu kum ka parti ya ka sarkar mangadang menin i ninangut bandai ke kendu chief minister ban ya kren ya kan ke ju ten menin hi ha ka kabinet kila da sini ka rai nakaliang ka sarkar ba onnom don ka jing ya kren hakwi dei bat ka kamti uranium ar bagani ka sarkar dalilei kanong initiate ene kanong ya kren banu habe halor kani ka issue kumba ka sarkar mensuara da penduk pendam lamar ba kani ka kata ya pai ba joka jelah di nakata ka daw nakaliang jungi penpau baka ka baka sarkar mensuara kala da le
kalau ada penduk pendam dia kini ki dapat explore uranium hang ni pokok jelas jungi dia bakas ni ke sorkar ba mentaru kan penkut pendam kumju kumtu kumladan Malaysia pakan syu kemudian bayi ke bakas sorkar ke bawah ham Malaysia kalale kata kadai gaji semua jungi ni ke sorkar ko balapin syai balak rendo pada chief minister juga state ke jungi dia harus kena hingan iskamba kanam don syu ko ipat ke jimut ko ipat nagaleng ko sorkar ko mentah hitam ngilu dalam hang ni Bat kabinet kebangiru dalam minister jungi syai kedar hi ban orang bahaya dan hi kam don shu kan bat lara kadang don desi kanunu ke jing tu te nagaleng ka parti pada umba kala yen bat kala yen ngot ngin ya yen ban persap ban ong nu uranium mining